asikan ga wandi karanga nun tirndi tawrata dun ko injila dun ko kitabi qasa karanga no ke suka man dengari itirndi Allah farandi la ashakku wala asal asikantindi jankonna tirndenya asikantindi jankonna tirndi Allah wato asikanta farandi nga muradu ni maniya yumatonu serebe ganda sikka kudi nasara nun tirndi ana yahuda nun tirndi an wangi na santengi ma komi aga wanga hana maka mobe in Allah faranda ken to kamo amari dinandi aw cha maro kharangudi aw charanda alifun sahan ara to kamo amma bugudo makara khenga kebira wahay ngene ke wa sabati ni nandi fare ngene Allah wahay ngene kata ya silami an ganda annabi mun do kefaro an yi kibare be to qur'ana di an ganda mu kirjiyan kuma na ko ne ma yahudiyan kuma na ko ne arajonga matilenga an Allah tika Allah to ne tirni ganta kuma tirni zanga a kuma na sabatin din magana di jaja muhammadu ne faringe muhammadu mi kun dinan ntere amma kara are ma me wari kinga kata ke konnin gida na nya mi kun kitabe ngari kinga ko ne Allah yana tuindi kinna jidin Allah farin to nda kunye man zaura amma bugu maka wuce amma kara wuce amma sahanda wuce ami kun dinan ngara wuce aga kata ho kasebe ga yukum ma konni na walangala dinan ta hari kallenga kinga ko ina nanti harengen an mi nyene an ga mu yata anna Allah tiga na sau Allah farenga dadai bismillah لقد جاءك الحق يا رسول الله تقول من ربك فلا تكونن من الممترين أنترى الله فانا أو أنجن يماتوك تقول هيا ما أجي القرآن ما سكر ولا تكونن جا سيد مغنيا كبا يمونا كونغا غارانغودو الله تعالى أيانونا أننيا من الخاسرين قل لك سران تنغد هي قوتي الله واجون كويني الله فارني يماتون ناتو نندي كنتانيو sika ya qur'ana di antanyo Allah maka aha tungunye ni magarinye ni qur'ana kibaren ni antanyo Allah maka na ayan kuta antanyo maka urati Allah fare maka kinya awdo ko yumato bismillah kewo aya ma koy ni a wajibi ni sere an ga mahimbe ya ga tu dinandi aga nyama ma a wasa mo an na kurma kata kenga a wasa na kam mo himbe ga wa ya ga tu an na kuntir ndey kunna ya ga bunda da kina wajibi nga fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun an ga himbe tu atwanan tirni bismillah إن الذين يمو بينو حقت كلمات ربك أن كمان ينغان قتين كلمة نغا واجبي أيوا كن كما لا يؤمنون كم تتوندني في القرآن كيني ولو جاءتهم هاري آية أو آية داري كونغا حتى يروا العذاب كوني ما بلانبي إندا ينغان قتين غري كين تورانتين إكرا وقتي إندا أرجانا وري نانتي أودا كيفوتا na yimbe ngari nanti kyani digaranga kem pakatini wasaqai wotongondini kintana henede bismillah falawla kanat qaryatun man ni debe dunkonu gamanya amanati iga tongondi fanafa'aha imanuha itwago ili man ka ungari naha man ni ken gamanya ke ba debe suka halaki nyanga wakati iwotongondi ngam man ni itongonde ngamina ha asuni ke bane yayi ima sagai nan tongondi mabila kebe awa nyon kinga kini buranga wati be kinya sabuna ganti na me alla ganda honya aw maganta bane no adi maganta illa qawma yunus maganta yunus asrum bane pe kum bane ya hito ke mo na bedi
bira kembe آمنوا yunus serunga tongonni كشفنا oda عذاب ya الخزي gunta unyangan kataye ngurugi عنهم baka kumbani في الحياة ora illa hiyan ningarin ta gundi الدنيا ad-dunya ken depengani ومتعناهم ori dagamundi dunadi إلى حين kata ucelata ya ولو شاء ربك kumbani pe kembal amaya serrahina yangan kate nyanka halle atogo naga rigai angana lagaru qasana ho ko anta ho sorno maganda yunsa serumba nepe ini nainawa aw musal wo ira kan jamanin di hilla kabanu kahirunu serburu alla yunus warakati yani qirikata alla na pori baten tokono ibara ada ganda baraketa awa annaga mun di bito sikki andaya mo ya ko bakasera ito wucho ma gare bugan kamahina angana himbe go tungune edike bidon ona kendugo ille nganda karena to yere hari banan tanyana ngagama wu yere ke bidanga agar himbe go tungunyande imira ken ko mena de binonde ille uron no gondi yunisa ari mo gon surunda bugo ille nga kare igama wari ijote angana bange su hay yanga ngate nyanka komi kunkumbita na deben sullogo ari mago ngere yindamanga ho matto halle maganta hunneta awoknyeniya no konsunya tabulle binninga tirengo bakaru no konsi deben su ko homantem pina bilinum pina kobinum pina idangana wonnanti keta koni hinyeme yunisa wa minna ira mundu imawari besu kanu tubu nyanka isu nogondi idiga kampalle nga tiduya iya kungono lendu mungono dabanu ngono maga yanka ira mulondi na limananga umbangani na tubu mbangandi awo gilli i alla nyaga mogonga ira lemundo manum bugu metate anya hadamare me yawo anya daba yawo lemungo doru manungo doru lemun tungo manunga manun tungo lemungo qarnu kebrenga igranya kemo di iti alla yunusa garti kebe o tongondi iti meda on tubi on sage kata alla o danga niyan qurandi ila ken dabari alla di hinna ni duwa unjabi kota be gari na girndi bakiya ato honneta hinna nyeme agemu qasannen gotanga agemu juman kotai iri tubun suronde aw gili tubu suro mo nga sereng worni serenga nge domi ke gide wutunu an gidendi ni garin kan tagata indi kompenya karana bugundin sibasamande an giren bay ira kenya tubu mo keni ugun kibarenga amma yunus ka hanan gabugo aw kuma naga yangan kata ndugu kampallenga aga gire mo be asage di halle ho manya aywa iti yunusa sagara de binogonde atinga sage na kamo nganda sage ke murin da garen kutu o kadde be ke iranga na garen kutu bane sheda gantanga o shariya no wankalli belanta sage na de a haiga diga abutunte ara huren di yo hangen kutana huren kinye hangen daga ninga kom ayang warna ko mo be wa huren sigi a konto digana botenta jiga worono no kuma bono hure go munde aywa huren koni okul ladandi anta sikki manna ni ko mo wurunte wadi kontini ne ko mo wurunte gende seresu awa mo ndambo yugo mi magara kunda bari himbe nde ko muruntenga aw gemekenga igara dabare doro agamu yuni sai aywa tige bidan anya ne ko muruntenga de o sunta kalamba ne sawura de wa ngutu nan seri jigeri hure ngodi kana ira wotu na seri jindi hure ndiga ko muruntenga ni basa akamani allahi alla ma dungada alli aken diga nani alla ma dungada ngata wuru ko be kuto angu alla kiten no gondi ngay kungu alla li sununya no gondi
anu nyumu khifar Allah wo dungin na luzun kiniya kenya ubiya makake iti sagara de bendi adi nga diga win kalli Allah anta nan diga Allah ta diga ngene diga zuwa nyime nga ngane diga win kalli an kanu kalle nga na luzun to kono akisiwa ida sere jindi hure ndiga en ka Allah ka huya kare kare ndebe ga wodo abate aro kaba ko be ga wono Allah ga wamuna kin bugundi tay atubi wurondi bitendi jin nogon bitendi basay gara sere bane nyega nyugura toni nyega nogon bitendi e nyogo hangendi asere bane meto no kunyala hiyawa ato nyega nogondi akhiren nyanga Allah di atubi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin duwa usre kile masre Allah bane na ko ngadi tubu ngadi khire ngadi ti junubu nga Allah radu on jabi na bugu nyeren no gondi nyeren da bugundi na gori baka kenda ni ahaten subosi komi kampi ho ngandi i hon karabaka girendi wakati kebe yelin tollanga o mo ahaten sunya ke mo godi aranta har bane suroni dura na yite nyugo seni ndakama yite be sian nundo nyiberundo hoynu nganta ke munda bal hatike go mo be kunga kinyi na antoro ara na hatike ngai ko tasu gundo honyu go warni aw ken qatin sugunu mago sembene asagi qari na likati serunga alla ka hay nyerenda bugundi abu halle qari ara hosenu nda kama hungar do nda toro no mobe kem palle na brandi qari ti gundo honyu go qatia asagere ni na li jamandi ira kanu na daro na tongondi nan dunga kallenga aya nga konni impungu kame wujuru sere gabiranga kenya kumbane da nyagali ngo sere sura anga saye katanka manga nan nimsi ampo burendi Allah wutu wuli gara ko mumma aw ya hayna ho burenga na nyi nyonki makmi qoron foranga haranya ku bane da Allah hiwohi aw bane wallade awdi maganta ke ngadi habe ngo besu maganta Isa mango besu maganta awa anaga woni maganta Hawa maro habe besu maganta Adam Allah yusu maganta ngadi ba kumari halle kanun kote nyugo se henyo bitan awani sisa iza masbani bilu ngana dunadi wa kunna qamo al kawarsa at-tabi'iyya هكذا يقال الكوارث الطبيعية كني أو ولكن ملحدين دكان كونوا موجي الكوارث الطبيعية يعني يكون كوارث لكن طبيعية الله بنتادي كني هندي كم موجي توي نجمو جاكو يا يبيعوا فنتني بكاه فولكا donc muray ngandage mun na nyam goy lawu da mu nyamu sarlene tremblement الكوارث الطبيعية donc hangu ngandage mu jindi mo goy gori donc awa jako ngini awa hangendo hanga aro hanga ngodi gana jingo bunun de nyana الكوارث الطبيعية أنت سرك بنان نندي حلاك هو بينو كنيا كلهم من الكوارث الطبيعية يا زورا كين أنا أزرو سنتا سرنا ناسا كندي كوا هاو بندي نيانا كومي مغبي كين كندي كين الله هيكرا كو يونس قالبو إلى كين سكيني كبيرا كوارث طبيعية هدي هلاكيني أرو كين تبان إيجا ترى هم منو هلاكي إلي هلاكي وانا هلاكي اللي إلى سكيني هلاكي انتقل لكيا إندبان والطبيعي تن Allah golle suna golle nanti ke ga ndanya ne ke ga wona kentan Allah na hosunya naga bismillah
ولو شاء ربك rasulullah an kaman ganna kanunu لآمن من yemmen sunu في tongondini الأرض awa kenga ngunyeni de كلهم asusu جميعا asu أفأنت la amana man fil ardi kulluhum jami'an Allah ga na kan hogo ngunyina ni tongondini ama kan bendigen atasu ama kan bendigen asusu kin haqiqa in won himmenu ga ma tongondi Allah mi tagatai bismillah أفأنت yalli kebrenga anke maholamini تكره الناس anke nasirun naqiwa حتى يكونوا mi ganya مؤمنين awatundani kenta nyana de وما كان kebrenga ya rasulullah wama kena amanya gam paulanta لنفس nyonki sudangani أن تؤمن an katta tongondini إلا بإذن maganta الله Allah ganda dungete kebra ke mo wani an butemura Allah fare kurina Allah fare an butemura tongoni na Allah ma an keni kenda nanye imari na Allah fare nanti ira logo naro sunya bane de la e Allah wo sehene himbe na butemura an gendo kenan bana la bismillah ويجعل الله الرجس تعالى وينغن قتين على الذين يمون كما لا يعقلون كن كنت حقرني قل يا رسول الله يا أموتين مكان كنت غني انظروا أن كنا نبيني ماذا وهوسيا في كنغا السماوات كموندي والأرض على قومي دي قري هاي كندو دي كموندو ني حقرنتي أن هو قبل وري همبيغو الله كوينانا الله ني أداباني ناكو وما تغني الآيات nga aya num manya igo na henede والنذر ay wa gongon dom manya igo na عن henede قوم bakka suru maga la yu'minuna kun wanda tongoni de Allah to ganni ngeni himbe kan ta tongoni de ko hon taw sorna kenda ke bal kam mu gede munye ke bane i haynde ti awa bi ayn al ma'qul aw sare wasana bismillah فهل ينتظرون ati kafirinu kunta o tangini إلا مثل ma ganta أيام yemmu الذين kotanu menu خلوا kunga dangi من قبلهم. way kunkane kenni mani himinu ga bara harunda i kota bure yanga ngata kota ne kembana du قل angen nanti dangani an فانتظروا kunna ken tangi إني nge mawala min ga معكم. billi tangi danunga منتظرين. kapagai ثم ati halakindem ngawa ati ewa tangindem palle ننجي رسلنا o harun kisindin halakindem kotanga والذين ona yemmun kisindi آمنوا kunga tongonni كذلك Allah ti kemmo goyani ننجي المؤمنين o kuga o tongundanun kisindini علينا tongundanun kisindengo ku kamma haqqan tongu sabatintede wara kingaro du kamma konta wajino kamma de nga tongunte a yangan kata kota wa kisindini bismillah يا أيها sallallahu alaihi الناس wasallam ya ayyuhan nasu ya makango إن كنتم an kungandani في شك aro من sikadi ديني nge muhammadu ولا dinandi أعبد الذين kebirenga nge qoninta yemmum batunu تعبدون an kungo ke من batunu دون billi الله Allah tanai ولكن ngasa أعبد الله nge na Allah taala ya الذي batunu Allah kebe يتوفاكم Allah be wan kun nyongilli kana وأمرت iringe ya أن mari أكون nan dinge nya من lil المؤمنين. mu'minina gilli tungdanwa Allah ni karnindananga an kunga ago himbe kalli gaya na ngarndi kon tak banam bati ka alanya kamane himbe gati ngarnda ne bismillah وأن itin dangane أقم وجهك an jagallaqin jonkoyi للدين dinan dangane حنيفا annam mile baka dina buren su ولا تكونن itin dangane maganya من المشركين illa kapane ولا تدع ما itin dangane ma hobbatu من دون illa الله Allah tanai لا ينفعك abatiyen tan nahana ولا يضرك abatin balawun tan torono فإن فعلت itin dangane tinganda ke dabari فإنك kem pakatinga إذن kem pakatinga ngenya min alzalimin gillitu nyamundane وإن يمسسك itin الله dangane ti Allah taala بضر gandin kitandi ti torai فلا كاشف ngawatu minga kori ti wurugin dananta له Allah toranga de إلا هو. maimme وإن يردك itin dangane ti Allah gandillamu بخير bi khairi khay فلا راد ti kibiren nganyon tondanta لفضله Allah fasonta unda de nga يصيب. kite minga saha
يصيب من itin dangane ti Allah yemmen kitandini ti khairinga يشاء agara kanu kenda من عباده ikomundi وهو Allah taala ayani الغفور qafarananga الرحيم hinanga kyan kun gida kibiran kiran tarno khalle gidi wa kebe ga koni faranda ke sallallahu alaihi wasallam de kyan kun islamin suda kyan kun be suda anna hinya ke mogodi ya kin sawanya ni sawanya ta adura iko tan disade adura iko tan disade adura iko disa buka kada blakaw ay ko bi gadsa himbe ga koni ada kyan koni besu ka humandenda ken maniya na Allah batu bani na nyam mu'mina nga nam pin su ka humantin kini dina nga maganya hilla kapane maga hilla kapen toran ni maniya ango himbe batunu antan na hananga ndanya antan tornanga nda tono anga ndanya andan du toro iti be suda Allah gana tora be kinyanga ko horanta gindi ni make iti be suda aganda khaira be la muruti ke be ya ke birenga nyonto ndanta ken khairiya make Allah khairi aganda Allah kutu himbe da kinga kitana himbe ga kada kiyan ko be suda bismillah قل ya rasulullah an genna ti dangane يا أيها الناس ya makango قد جاءكم abani الحق tungul yang kungade من gillaga ربكم kamangade فمن immebe اهتدى kinga kandati tunga فإنما يهتدي annama akanda yim aw akanda yim barajinga li nafsihi ana yimada ومن immebe ga aga sanku tunga فإنما annama asanku tagun toranga عليها ana yimya kamade وما أنا wanke mawla min manya عليكم aga بوكيل. kamati besindana ide nan dinga kan nakini narondi ay kempe bismillah واتبع ما ya rasulullah angenahum batu igo kem parina gunu katanga wasbir anna sabari kada himbe kan Allah fare kenya حتى يحكم الله wasbir anna sabari kirinde ke kama ada tora hatta yahkum Allahumma allaga kitin himbe وهو Allah taala خير الحاكمين. ayani kitanun suhotlemun de kiti kutanun suhotlemun denga سورة هود surat hud surat hud makan sura nyen ikun gullin ni aqida lasli Allah ni bane maholamin na farenga an anda karango wundini tugarun wala gara kinyen makan sura nun gullin ani minimum te sango ke sura di na Allah faren butemura aga kamana tura nu be kita ke wakati makan ko maga ille makni agemu wakati kote be ga dangi Allah faren pa watuna abi talbi adu akka gun yagare sireke khadija kun fati wakati ayani benu ga warna kem pakati awum mon ko nya na daga ni himbe mengara amme harun kutanan dangi balawun noni gabe ko sabura ana butte murati kinga ana sabari tikenga ana sabati tikenga basrenga debendi ya da srebane be ga wama hasan na srebane be ga wanga Allah gara kun kirina kun kendiya a wo srengi kimisana akim pati kuri Allah farenga wakati na aka karanta woni na butte mura
awa joppa nanti qur'ana tigandenga nanti ayanun gemuntenni botentai me gurja entadi gemundindanan begani allah kenya na dabarina gemundi honta mu ko allah kumunna hango himbedi honta mu kay otorango kebedi kam palle ara worni na kencende nya jamanni hilloy kande jama ado samta on jama awa su misalin kinni oya dan fara qur'ana islaminun naga ado kahirun kobi ke baye kobi ata ke no ata ga lai kobi ya da kobi ke ko bangga ya nan kurang ya wajibana tinnuhuya komo gara ko mobe ayani habo qasenga ayani wugaba gumenga ayani balaw qore gumenga ayani sabari gaba gumenga kimbale tora wa suranga sagu himbe yahudu aro kin warni na ken kabaran ko ni aga himbe kita torai daran kara yemmu kuma Allah ga wabutte murana mobe ti hankenga aw ken konni Dawud Salihu konoda ken palle Lut ken di Shuaib ken Musa do Harun ken palle arwajun dum warni nanti ana kundwa de be gabe ikira halaki mo gonu ngonta bana mo be aw ken konoda ngan ken da warna timmandi ti ande be nyum qisanu ko bi agara jopa mo be ti aya wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusul wartum ke mogol makan sora nyeni wajunde nyeni na kome butemura na kome sabarindi anganya mo anta kubaka balawdi balaw qoto mo amakatarono ido alla naga kibida serem magasigi ibalawun nallo ido alla naga injarabiya ntampia ngatwa nkoriya mbaniani magasigi kenallo ando alla naga kembale lagara alla wam pujena tikuyai no sabusro bismillah الرحمن الرحيم ألف لام الله أعلم بمراده بذلك كتاب قرآن كتاب ياي حكمت آياته إلى آيان لغني جمندي ثم فصلت كم بلني ولنغلا تكيتنا أدو قصننا أدو واجندنا أجري هنتوانني خبيرين كنغني أواهي مغنتن تواننا إنه الله تعالى أن أدعان قنوني لا تعبدوا كما هو بينه ما كانت الله تعالى وانك ما هو لميني كن كونغونداني أغدغاني أرو نغالين داناني أغدغاني وأن أدو كياني قرآن أدعان قنونا قراغا كمان قفر كيسمندو أغمبو هلا كبندي كم بلغان ساقي كتعالى يتبطينا كيبو كنهم منولا كاهري أصاه الله كنيني إمبو هلا كبندي diga men ko nan jonko himbe no ke ko da kahir no nyani makka quraish itu woni mani ina allah batu bismillah يمتعكم anda kenya ana gadam mundi dunani dagamiya kin sirengani إلى أجل kata wuceya musamman. kin kun denga gama wa kata akra waqti agradna khairin kita kiwa ko ni istighfaru arubati yasri aw duna khairin futunu kata Allah ko menga nam bati ko Allah garam mun nan da mo be na istighfaru nya aw duna khairin futunu kata Allah ko menga bismillah ويؤتي كل ذي فضل kebren Allah gara Allah na ay wa golle sire dunke suku فضله golle sire mbarajen kay kin la gara duna khallini hanake Allah gara ka
anga do sire benya ana barajen kinanga وإن تولوا anda halla koike فإني ke mahawlamini ngew kanna aga kamma azaba yawmin kota yankan qatay ken qorenni hakka islam um batien pedi tilla garabane baraje la ayanda ko sire suganda nya kom Allah gara kanna mo be ana duna khairin kinanga la gara kallen wori konnen takinga ngo qur'ana di Allah farelli odnaro la gara suro mo idi kenya ko ya bismillah مرجعكم sage dingiranga kengo kata Allah ta'ala وهو Allah ta'ala قدير ayani lani على yananga كل شيء won suka hamante maga ألا naam tungani إنهم annatu kafirunuku يثنون صدورهم iwo isondomu iwo kun sagandini ku ليستخفوا sabura immugu منه Allah ta'ala ألا naam tungani حين bira kebe يستغشون igo yiramu ثيابهم nimme kupiya يعلم ما akidati Allah hontu igo ken gundana igo hontu igo ken bangandini akoidati Allah ta'ala tuwana ngeni isondomen nugru hongade ke wakati makka inati nagamundi awa hiyun wadi on de kun konni muhammadu kamanga mu kuna kara inara kombendi na iramin kuhiya na kahira on golleya Allah ta kanida himbe ga wi no gondi o iramin kuhiya na himbe nya tike wasu igundo di bangaisu bismillah وما من amanya gelli hongarin tesuya aga munyendi إلا ma رزقها awar jage على الله Allah ta'ala sanka on tuna wari du kama honda wajibina kama de ngati hongarin tesu ikira ngari jaga mo ngaji bindi duya ويعلم مستقرها wa kembane ango nokko sawati dingre watu ba anna muna war jagan kinai ago kinni himbe kingo nokko bega mangar kento ade iwan nokkutu anga dunadiwa manga mari hina agawo man nogoni magawo hawen qoron qotendi wasutu wa mustawda'a iwa qari haranqatu agawi man nokobe hina iwatu كل kesu tuwakunga في كتاب asuwa kitabeni مبين. imbanganteni kesu wallahu ilmahfuz di gilagamanya adu kini tuwakun kampanga na sahana wara gilagamanya kyornya kundu wa anta ken sogin ka kebiranga Allah gada taga honum bira mogon sanka mutu Allah qabla hedun ta gurgene de ati ala ken wurin aram kanne dinda wari ni me kamma ku sabura komen na sagi kamanga ani himbe sindi Allah ken wure heti anna maka sabununya de ay sabununya gangu tugun Allah ya kamma na sabununya kenni ya mare bati ne bai na sabunya Allah ko musurunda ko Allah ta'ala ta gullinyan bali munda Allah ko musurunda ko timma ga sigi na ngari kunduma anta ka mana hoyugunya aga sahene an barajen ka hitindi anta ka mana hoyugunya aga wornan jubandi timma ga sigi na ngari kunduma kebirenga ken wureni sabunyai kingen yamare nyega ona soko wakati nyedi annan soko mbe wo jagundi ranga annan jagundi ango nokobe aho kitamo anna ken dabari na kenya kingen yamare nga kingen wakali ngane Allah subhanahu wa ta'ala kama Allah yana kinninga ngasabu kenda kinninga ya hisu gono sikwani nambara nyana ti Allah ti wa kinninga ay kempe na nyaka hanan get tampiyen din daga site kana kinninga ay ken kana aka hanan daga de kebe gono kinya sireni nga nyana Allah to na nya donc Allah na nyaay ke sorondi ni maga la kinyen hum hen murado o kinya sireni ka o bale sikanda hakan den suwato o ko no da kan de doro na digame na lugo ni me maga bal fi haqiqa hakan de suwato inana sitenga na kini serenga anga to honna kanna sitindanga so ba nga ngam biti ngum ni nak man ni no ni li ngura na to kono me himbe wa maga men tamma anga ni tendi so ba nga ngura na to kono le nga me himbe ka tan takital
yagunde awo lemme kinni awo sere sugan yagana lemme kitana kharage nyaga na kinanga ho gandaro kharage na kasunya tunu donc be su yaga wa kempe ngala kul hal an sabu nyana sabu nyani wajibi nga bismillah wa huwa alladhi aran munyen kallun koni mun sawra makkan mun kallun koni kam mun bongaran do malikanun do hurli aynunu kullahinta okudange warjaga moya kumbira dunni alla bati nyi la ilaha illallah konne subhanallah konne aro kentana inta yigene dullenti gana inta daqunu inta minni inta watunu jangina sahare bugondi inta me sarana nanti kenim mai kenim pawai kenim akhina kentadi alla ri tagani wara kundunga ibra dunni alla bati nga aro allah hin konne nga bismillah وهو ibrenga الذي selawti mani aganda aw ina mina ato besu no kontu hari himbe ga masare hina agawi mallen kandi magawi hawa qoron qotendi iwa no qotu iwa bira mo kontu no killa mak himbe go sellan bismillah wa huwa alladhi alla yani kamanenga خلق السماوات atagandi kambatu nyeriya aramunyen daga bito tummi wuce mede وكان عرشه kenda nyi kamundo nyen taga yenkane alla la arshingo على الماء aw jinya kama jingo hanken kama mesum aw jingo hanken kama na'am aw honti do menaga bal huwa fi makanihi alladhi huwa fihi al'an agani noqube kem pagatinga wa sisakana aw ken noquya jinga go noqube ken kane har sisaka jingo ken noquya la arso minna kam patunyeri kama jingo ke jiwo minna ngunyam patunyeri wure mas alla gara ho hana be taga kinyeni noro nga kinyeni muhammadu gankenga alla arsi taga kinyeni jimbugu la arsi futi jinye ara ngunyendo kamun taga jikai kabongo jike kanka ngunyen taga kenga agara mekatuna me sampa agara mekatuna me sampa tire be ga boy awa kamun kata yekenye bismillah ليبلوكم da kenyan kun saboda inan kun jarabi أيكم aga dubanin be ahsanu kingan surunta amalan. aywa gulle yani kingan batunta Allah dangani ولئن ya قلت rasulullah an ganati dangani innakum nan dan kun makango mab'uthun aga ndakara aga wundini ba'di kallen al-maut balle liyaqulanna migatan alladhina mayim mungati kafaru kunga إن kafiraun هذا ke qur'ana manya hosiya sihrun qur'ana be wosina an ganda karago wundini korotenyani مبين akure ta kun bangantenni ولئن أخرنا wallahi العذاب on da yangan kata yin dugundi Anhum makan kunga إلى أمة kata wuceya معدودة ken yiri kan dengani ليقولن ina tiken kadi ma ما ya habisu يحبسه manna hubusini manna ganta nyana o kuma ya islamiya an to kuma ya islami to halakini manna ga manya har so kuma ya islamiya ala Ala allati na'amtum yani يوم ko tambe يأتيهم yangan kate nga worini ليس ya مصروفا yangan kate manya aga yillene عنهم baki magandini ne وهاق ما ken kota nga honna yankati kafirin nga Kanu iganya iga wo yastahzi'una ngina tikenga de Wala ma in khurati akota nga ndari iwa walli bismillah ولئن أذقنا gillo الإنسان kunda aywa serin kafirin temundi منا awa gilli otunga kunga رحمة o gada hinna kine saha ado kitaye ثم ken balle نزعناها onda o hinna ke bosai منه na'am إنه anna kusagara kafiri kenye Layausun gigiran kutana nyange kafurun. fisiringalle nyange amma sirenya kunduma alla ganda kinanga aya honi anna kufa anna tika aganda bosanga ka aya honi anna nyaga na lagar qasa ana saga islamin nan gawana yakundo aha kanganda awa anda bosi bane anna gigiran kuti kindi kahirin jukunye aganda yamma ka anna fisiringalle kunya kindi kahirin jukunye islamin masir yana kunduma
bismillah ولئن أذقناه والله أغنى أيوة سرنة مني نعماء أو النيمة قبونا بعد ضراء تورا قهلغا مسته أقري أوتو كن تورا غني غرا كتا ليقولن كبرين ما غتي ذهب السيئات خبرون كوني سودغا أني بكينغيدي أما يسمنا وراري أنت كوفانديانا إنه أن قصغرا كني لفرح دغران قرن غلانا فخور وصانا إلا كبرا كما يغنسرنا نيا على سروه لكوني أجوبتي نيمانا كم بالله قطعي لا لغاردي على كم موسرين كو نام أبرنكو كي كما أجوبتي قطعي نيما لا لغاردي كم كم موبرا كم كوني أما يا سيمانا إيو سهنا أما يا سيمانا إيو هكتنا kita yin baladi atini mani keta kon qote ndiga masiba ndiga wate ndiga ake ma simana tawara wa diga ka anda Allah ku fana anya galin tingini ta a wasonata kimasri qota ngandari mo kome maka gigiran kuti Allah hinendi anyaga anna lagaru qasa maka asimma tantara na simma tantara kindi kahirin jukunye wanda diga ka an yi ga ta kuta yau nan tawo diga nan anna Allah kufa ba an gara kamane biye kiri ana digandi islam siren sakunte ngai kenta kirnde lungunu kibde anna kufa na tiga na hakem bugundi maka dagaran garan nyagali an ganyi mogobe to simmene kenga maka waso anyi me wato anyu ga ohe anda mundu nan konto amma kita alungo Allah da wakati bayani agara kinan o kiba sirin ko hillai aga maya maga aga nyam maga aga nyime ammo sirin da mo burara ken koni amma ya maga Allah kita ammo buren da mo sirin ken ni kiyai bismillah إلا الذين ما غندا يمون تاكن تاكني صبروا إيغا صبري توران كما وعملوا إلى كل الصالحات سيرن غولي نيماندي أولئك وما غنكتو سرو لهم مغفرة كفر يمو كندغاني براجين دا كبير كين قورني فلعلك يا رسول الله أن تقوم أنك تارك بعدما ونانتا هنيغو تقونوني إيو كين بارنا ونو كتانغدي ودائق صدرك ونان سندومين تليغني به تي كين بونو كين ديندغدي أن يقولوا إما غارتي لولا أنزل كنز مني كان كمي غما ينكا محمد كماني أو جاء مني ملك غمري كباينا تغندي إنما أنت إما غارتي يعني لعلني منيا يري لعل أغاري مغوبي يري كني على سبيل التشفيق أنغم مغوبي الله فاري أقوتني كوي وي ميواتو إن كان يانا خمو أم بينين ورد للتشفيق ما بين يغونوا أنغو تلنا ما كي ميكو تباني بس أن سندمي وليغني إن عندك كيكو ما أكيد مهار بانن تامغا هاريني مهون تامغا أوتي مالكا نيالي كنا تغندي كين كمانيا كيبرين الله فسولان anga mogobe di sisa anga mogodi himbe aw hinne wajibindini hinne hwananga antam pintini maga antorontengi maga ngala kulli hal innama annama ankenga nadhirun gongondana nyenanga awa nagamundi an gongonden bangantenni yani nyandindenya kan kummen kinanga malikalli kapanga aywa hakaza ke suntanken kama بسم الله والله تعالى وكيل أياني بيسانا على كل شيء وسوق هم دمغا أورا يقولون يلي كنت نياوا افتراه كاد قرآن كتي ينقلنا قل أنوتني دغني فاتوا كين غندي أغا يملي بأشر في حي سورة نتمية كين غندي قرآن كمية مفتريات أو كونغا كتني ينقلني الله تقيقان تادي ودعوا من قرا يم سكري استطعتم إذا غدي ما عندك تكين قلي من دون الله أنه علي إن كنتم أغنى صادقين صادقين تمندو قرا دي مندانو سورة نتمي قرا كتو وناهي أسنو عربني فإن لم يا رسول الله كما جابني لكم أغدغني فاعلموا كبرين أغندي قريتي إن أغدي ما إغما كتا أغجابني كين كيدا
fa'lamu kibiranga kafirin agara gaborunu agana to tigi أنما أنزل nandi annama qur'ana ke yanka ilmi llahi ya allah ta'ala to agunye de wa an amakuti la imini de ilaha agana to nandi tongo bati tunganda illa huwa maganda allah فهل أنتم yalli an kunga مسلمون agara ga dukini saba aga kontorin di sura no tambiya kibiranga agan ta ga du sijin sa ana ga dukin na jonkalan ko sa agni kin kunne sa de bismillah من adi yemme be كان kenganya يريد aga الحياة ngarin ta kunya la murunu الدنيا aywa ken de pegani وزينتها ado duna suram maganya mundunu ago Nawafi- kenya mundunu kenya kanya sabu ina to hilla kapendi نوفي na to أعمالهم kutaindi na to du ko ndagundi bismillah نوفي أعمالهم yani serebi gande ago duna la murnu ade suram maga kenya nya sabu ya na kaman to hilla kapendi aro du ko ndagundi kebirenga akamane wa konada nuwaffi amalahum o wi gollen so barajen timmanten ginni إليهم iya fiha dunadire du ko inte an gollen so baraje iwa sukinna ngaire illa kabana iwan gollen su na hankinna ngaire asu وهم ati ikun kamanunga يا yawa ni to dunani La yubkhatuna. indan nakasin harbare iwa su timmanten ginni igara hoho nya hosre أولئك الذين wati kunyani yemmunga ليس لهم aywa hoho nda idangani Fil akhirati la akhara illa illa an-nar an-nar. maganda yimbenye وحبط ما i gol suka hamanden barajen bono Sana'u igara ken golli fiha awalla akharani وباطل kon suni ما bono hoyi Kanu iganya iga ya'maluna. ken golli ni dunadi ke du ko ente so misalinga aro hilla kapana su sire gara golle golle ya angara nya sirunna kwa ewa la gara allah wotina angnati allah ngeda kinya awotini anda nya sirunna kwa irako allah ngera kinya anda nya sirunna kwa irako manyi ke nan barajin ade dunadi wa asukina iga ko ne be yana kina muso zaba du ko ndago hobre aw golle sire barajin su bonondini waso hobre aw golle sire barajin su bonondini bismillah ado dumuke ni mani anyi me ganda himbe nya sere ganda sero anna lagami serunda kene dumuke nga nga munda serunna nyi me mugani me alla ran nundanda an kata husire ni gonyana bitendi anya ye bitendi kenya sirena ka anyi me tauna kel lagami serunda an gara nya inatu anda nya kemba na sabura amma nya nema konne sabura ken to dumuke kaba dunga o difference bi wado ken na sella yana kaba dunga na haram mako sirra anyi mina tawo simme tan sondo menga haranga mako sirra a wuri ko ni ngara salle be ya ko ni ha ken ko ni Allah ko ndagen duro to ko he yo ko yo khairi be yana ko ni anyi mo ken simanan no gondi an ka wonan golli sirenga ko ken kaba dunga ko asumatu ni sire ma bu an golli sire be ko ra annasrum bu ni ken ken sumatu ki so golle mbono ni islam o golle ñeyi meñen différence nga as-sum'at ar at-tahaddus bin ni'ma asuni anyime ko ni gay allati wa munda iga nan nema be nya serenda anna ko an kallen ko ni ngande ken sabura allati na ko ken nga wa ko ni hontai man ko ni nganda nya serunna tungeni kiyai ina kem paten saringa ina gen doron dagon saringa ini liga tikel liga ndenga wakinya be hotel na muslima wonya ni sihhatu al qasd gollu ni wona sumba na nyamo gondi ngaki kalenya yimenda an kalenya yimenta bana bismillah
أفمن يلي يمن بيدي كان كن يم على غنيا بينة aga dalli bangande magandi من ربه gilli aywaye ikamanga ويتلوه شاهد qur'an aganda honum pilli koni aro am salinya worni aha sebe go dalle bangante maga nangiri akamanga kenni koy alla fare adu islaminu wayatlu shahidun sheda wuda batte kenga tongondini منه ken kagiri alla fare ngandai ken shahidu kenni jibrilu ya awa islaminu ngandai kun shahidu kenni qur'anai yalli kendo serembana serebe go himbe kamma abangante he ago himbe kama dallen tay janko sheda imbana لا انتبهنا بسم الله وكتاب موسى عادي موسى كتاب من قبله كل قرآن كي كاني كن قني الشيدان قري إماما كن قرآن كي كان كنا ورحمة أرو موسى كتاب هنيا أولئك أيوة أولئك عادي كبرنا سربي جو كم قد كم عنك تسرقهم يؤمنون كن ينتمون نبي القرآن ومن يمبي يكفر كنغا كافراو القرآن اللي كاهرين جما قبني فالنار الناتو يمبنغا موعده كن كن أو كن كن يندنغرنا فلا تكن يا رسول الله أنكن نمغنيا أنكو سكني اللي القرآن إنه الناتو قرآن الحق أياني تمصبت انتنغا ربك بلان كمانغا ولكن أكثر غاسرون الناس بوغابنغا لا يؤمنون كما تغني القرآن ومن سرسوميا أظلم أغانتو نغندندا ممن دين يمنغا افترى كذبا أغرقارن كتو على الله نسوى الله تعالى أولئك أجيكم مغان كتو برو يعرضون يوكم بلني على ربهم أيوا إكمانغا ويقول الأشهاد كوتانغا الناس الله جمعنا غني شيدانو موتني ملكا شيدانو أرو أندبي نيمو أرو إيمي تانوني كتو أغانيا كمو بيوري أغانيا نوني بيكما isuka mandon wadin haula alladhina qahayyamun kadhabu igara garen kudu na sai kamanga nam tunye ni allah taala langande walidina kuntu nyangundanu kamma الذين kunni yamunye يصدون inyi serun kabana ron allah dinan killenni ويبغونها wa mundana kille kinya kille nyengendenga kuyemmu بالآخرة illa kharamma هم itigitigi yani kafirinunga أولئك kuma an kuto buru لم يكونوا imanya dunari mu'jizin yo Allah kanyana munyendi de وما من amanya أولياء gilli de mandana tinte kenganya idangani agamanya ta Allah يضاعف العذاب ina yangan kata jidi ku kamanun dangani ما كانوا imanya yastati'una as-sam'a imanya iga katta mugini ko dunade وما كانوا imanya dunade يبصرون iga wotun kana ngalde أولئك الذين wani yemmunga khasiru anfusahum ikasara imeni nyunkinde وضل عنهم ما konsu kahumanten tunu iya كانوا igani يفترون kingaran kutunu لا جرم ani naam tumunyani أنهم yemmu في الآخرة illa kharamma هم itigitigi الأخسرون yani kasarantunga إن الذين la jaram lalim ne me sori amanandi yagusiki hana kemure ni kunti la kahirnu ngara nata mogobe kempede bo jarama asabati nanya tongui nanti la gara iyani garantonga bo kini yaga bane o kesre ni mogosri kahirnu ngara sima mogobe kempede asabati nanya tonga nanti la gara iya kasaranteni ahilandi la ke mogobani yani kahir nungara himbe na kempede jarama awreni kasaba yani awreni mani aywa ikahiragu agar himbe nya ida agar himbe suro ida amanya harbane maganta ila garan kasara mo sikandi awatin la jarama awren la budda karenta kahir no goni la gara iya kasaranteni
awon no ko su qur'ana ni takarago yani la jarama takarago ni o isu asure mbana kun sikira ko nasuya bismillah إن الذين يمبين آمنوا كنغتوني إيغرا كل سرون كل إيغا مغيان الله دغاني نتوبي كتي كمانغا كما كنتو سرو كواني أرجنة دنكونونا كوني دومانيا أرجنة دي مثل الفريقين أتي جمانو كهل مثالي خرا هيد كاهرين جماعة أدو إسلامين جماعة كالأعمى أو قومي هنكنتي والأصم أدو لنغنتي كني كاهرين جماعة مثالين والبصير adu yagarante والسميع adu mukana kini mu'minan jamanga هل ngeti يستويان kul jamanu hilli nyoro مثلا ondi nyamme ganka wo imbana wa ke ya ga wai ataro wadi ke lungunte ni ataro ndari imbana wala tadhakkaruna kibri aganda wajini angande kahiriya angande kutana angande fasiki angande du ko inde am misalin na komiya hinkinta lungunte de angande mu'mina sirenga am misalin ko min ngallana mukana kula jamanu ko hilli anyimena hayana bane utu bismillah ولقد أرسلنا abado kutunganda nuhuki kata iserunga awa tinge nuhu gini gongondane angundangani gongonde mbangantenni أن kenge gongonde kannani kama o batu maganda Allah taala genu yo kanna aga kama ganda Allah tanabatu o to yangan kate ali mi ken torantenni de فقال jama الملأ wurugun tenti kunni yemmunya iga kafirawo gelli no serunga نراك nuhu oku indange ngalli hoya maganta sere usumbana anta hasoya وما نراك ondan ngalli hoya اتبعك ko garam batu maganta yemmu beno kunyemmu araziluna kunno magayan kantunyi بادي الرأي kolindanu tehu dabranu gesimiranu mosindanu badiyar raye بادي الرأي hakirla yimpanan yani hinga ndari bane ndasimina hotanan yidu bogno hindi aha ngir badi ra'ayi himbe hakirla late asomin gille ho woda mbate oga wata sunu kenye kem balanga na tawona miri konto gindange mbate na ken alla la danga akomo qorunga ndari komo sirunga ndari himbe nugo tokini di bate mo kenyeni awo sallallahu ndunga pasa kunti du qorondini ko sire mbatenda indi du hungunu ko sirenda kinya sawon ko sire sugandari kum polo allo wa kullu yan qawnyana jarabi do fitinai awa sire qorun kane ku waro ku sama himbe kembi do sire ku waro ku sama himbe kebi da kenna to ko makasa o jarabu ni fatanna ba'dukum bi ba'd an magafa an bara fama hosre ne hosre ne ma yankante ndan sama yo asrini urugin ndan sama yo asrini an gajalle man ndan sama yo asrini an konne ndan sama yo asrini hosre ne hosre ne an hosre mundu no kemo go yadi himbe garan sama yi maga mundu te kenga de kem palle andani aya asrini nga na to kono aw antanyor no re karde بسم الله وما نرى من فضل اتنوه دا اوكو ياغن دا فسنون تاغوي لكم انكن دان سركو كما و انكون دغاني او كما دي بل awara نظنكم ke dangi halle wankun gigini كاذبين. ankun ni garam dunya ka قال akudiga musika an sere o sere wadde ben sere benu gam bata ka sere ngene manu hakere timman to he kenga na buno ankun ta ankun alla dungonu ankun dan paso ku timaniya kinga na buno wa ku ma ka ankun di garam dunya bismillah qala nuhu dangani ya qaumi anzuru أرأيتم kembirenga karin kibari كنت ngen nuhu gandani nga odalle magandi ni gillin kamanga andani nge kamandin ku andi binyi magunga nambuyi tunga konni فعميت kenya rem pay ga hingi ankunga
أنلزمكم كمبرين يلي أكون عنكم جا كويا نغرون دي كندوا وأنتم أنني أنكم كارهون لها أغاكم أنا كنقني كلا تنينا دي أراهم بيكوين كي أنكم يا غنتا كينا كبيرة أورام تاقا جا كويا دي أنكم يا غنتا كنتا كوين تانتانو أي وأمية عليكم أيا غنبوان himbe ya nga na hokwan kinga kimure tikenta no de selan ta honsu walli bismillah ويا قوم ya ansiru لا أسألكم genno ndaga nyaga na kinyandindege ya gelli mususu ya na buriya antinge muso manya illa ala allah ma go alla ya bagandini وما أنا atinge no manya بطارد الذين edi kebirenga ago kemo godi halango ko kata indi ko worni atinge no mo ya yemmu katandanu ya آمنوا kunga tongonni إنهم agana to tongonni yemmu ko ملاقو ربهم ikamange malle ma ko yemuni ya ولكني ngasange nu ara kunge wangu ngalle قوما aganya seru ya tajhaluna aga samunte mo hilla garunga ويا قوم ya seru من kanyimme banene kenga winge nu de mana gilli allah ya ngatayenga bira kebe nganda allah ko mun qata أفلا تذكرون aganta simmena kangaji بسم الله ولا أقول بسم الله ولا أقول جنو هنتتنا غدغني إني ما دينغنو ولا أقول لكم عندي ولا أقول خزائن لكم الله عندي خزائن الله جنو هنتتنا غدغني تي الله أيوا نابرم باهل من ديني ولا أعلم الغيب جنتنا غدغ وهي مون تنتودي ولا أقول جنو هنتتني نانتينغنو جني ملكايني ولا أقول جمتا غدغني للذين يعني أنت حسوي أني سريني فسمون تاغونتانو أنجما تين مالكاي نجما تين مالكاي نانتا يغني نانتا مني nan wangema Allah na buren ba hilme ngim maagin ngarim pasonda ka illa wanta tini lilladheena yammun qadagani awa ya ungo nekke kunga nan ta Allah ta'ala ndakun kunu awa khairiyan da yin konni de Allah ta'ala alam ayani tuwaranga ti honga himbe ga o isondo mundi awangenu nganda ingara kukoni ibire nganya tunundane de qalu asrundi ya nuhu yo jadaltana anda oku farangal lemagu o farangal lemagu ngabo de yani o digame ngabo ki tammani be sine kamman me sine digambane ke sehe ngabo keta fatina kembire ngalloi ti honga taiduna angaro bagabati kengasa anganda yimi sadiqina gilli tundeya no ti dangani annama allah taala lini agaya ti yangangate ke dalunga dade ngehe
وما karatu أنتم koni an kun manya bi mu'jizina Allah kanya yemu de ولا ينفعكم النصح gange nurun kullaqun ta kan إن hana أردت anda harin anda kella An murun din ansahalakum. no kuran da dangani إن كان anda ni الله Allah ganya yuridu agawa la an mura ina ga yurdiyakum. fisirin din ga kallegan da wasurno de هو Allah ta'ala Rabbukum ayana ga kamanga wa turja'una iwa ga sagandini ilayhi. kata Allah ta'ala أم awara يقولون yalli allati kemirenga muhammadamini makan gonga tinawa افتراه tanda ke kutan yimmine diwa قل akida ngani إن افتريته anda nyinda kutin yimmendi فعلي nge إجرامي junubun ni nyimme kamane وأنا nge muhammad lamini nge barintengo مما bakka junubu maga تجرمون. angu ngawa ken junubunu وأوهي kebirenga ewa kinin ewa itradu nga na digamelu digamun naka no seru ti digamen ga boketa tungunda ya maga angara himbe ko kennanya ati ay kenna Allah maga ngenna ho nya nurungul la ko Allah gama ga ta kisiyen kan ma anta usulma igati himbe ga wono sa kennanya kebirenga ida farina gunya ila nuhin kata nabillahi nuh ya أنه iti himpin iti hinya magonga لن يؤمن nuh annatu ho onta tongondi من قومك an serundi de إلا من maganta yemmu be no آمن. kunga batin an tongondi فلا تبتئس kebirenga maga suno de بما ti honga kanu كانوا iganya iga يفعلون. kengolinde nuh hanyime kete kebe hayam maga tan nyeri ho matan se gesere wujine sere wujine sine tan karge sine na kuma har bani maka teken palle Allah na ko nuhu da ta nyime ko on ta ka bakuy xari ken sabu nyeni sa agar Allah nyaga kebire ngante Allah na halakin de nya bangira tambiye munyi katunde kayinde kitinde hadande kirinde na wara komben na laqen sogay ay wa ngira kessu muni dina sere wokte nan ga hay ngangi Allah yimme gadi hon takte nan ga hay kebre nga muni yimme ndagay qari ukar bala ko la sa ko na sunu ballo gar ballo gar ko wana kanan bu ya بسم الله واصنع الفلك وتنه دا كبرنا كتم لغاري حلقي انجن هورين دباري بأعيننا تي او تانغاندنغا ووحينا الدبار قاتي او يامرينا كمبالي نونا هورين تو بكامنا اغو نكو مي سهارا ني سنغولي ني جيندانو يمي ngabi ayunina wa amurina kinya kundu بسم الله ولا تخاطب قادنو جغسيدي مغين سالم ماغو يمون كبارندي ايوا كونغا تنيموندي دي مغتيني تغنو قرد الناتو انسرغو مغرقون ايورنو تني جندي ويصنع الفلك الله ني هانكا ماغا دي داكو ngo seren kalli no ko be tanna huren da warno tingon to jindi na kan garin ka to antal gonde ji gore nyani de anda ko to mo atini to gono de Allah rawhon su nuh wa kama huren da bare bismillah وكلما غبره وبره مر ملأ جمع غندا دنگي nuh ya illa sirun wa sakhiru minhu inangi صرت نجارا بعد أن كنت نبيا مرسلا الله سكا قنقادي غلا سيمانغي نانتاني أن بني من أني قفارنا كذا أني سكين قايا أنو باهم بوني مانكا كنيناوا بس كده نقبي غونو يهوري أو هوري ندبر نيري وما كنت تورن ديني أكو أتورن كراساو كي هوري كي بنا كيرني ورو ماني كما سانغول لنغا ما كامبينيا bay jindange magayre aro lo ne be gan qaba aro kay ne be gan qaba idangi de so gin ko nada bismillah قال nuh wotini dangani إن تسخروا aganda منا ngene okuya
فإنا kota worni oka نسخر o منكم worni ya kai كما koy mogombe تسخرون aga ngi no orno tambontu oksi kota aga to kota jindi o tambontu kana ken kota ho galonga da kara koni bismillah فسوف nga wajibi ta'lamuna man aworni yemmentu yanga ngate nga worni kenga ngidan kundi aga yagunu ويهل عذاب aworni yemmentu yanga ngate nga yangana ken kam mangidan kundi ken torandengani حتى إذا ama giri ma birambe جاء أمرنا ara huren dabari o yamari yelliti halake ngunyana ففارت النور kenta kuma jinyani nyanya ndi ginen nam pagu jinga ginen yugani anyi o hawa ado mama hawa ado adam iwa kini kabiran an kabirin kirse ke koda nuhu an kirse adamare mundi anyi kemma gine ke awan nuhu batiranga ikan nogondi nuhu alla la ka jarabiti hinu hilya yagarin kahiri yagarin banana ma kahiri ni lemu sikiwa ma banana kan kahiringa ma do ken jarabun kan bangade anyi me kan nogondi serenyi me yuwani ya khenire menga himbe go nuhu ma ayana tu aw baka awakonni here benu be yang ko nan kutina kinna ya irini awarna wanyana nuhu tada aw halaki en koni etike gine ganda hagu jinga kota be ken kota halaki en nyana istiza ngene sabura ara gayen mutu na yuke mutu adiga haga ara yilla ginen di ken kona gani kennan ne ali tumbaru ida ginen paka a ginen kona hagusa wa faratan nur an gadi halake en nyana kebla ginen kona hagusa anu tilengan ginen kona hagu jinga kota be kebla halake en nyana ken kota jinda jopa aw warni ginendi aw baka o jogini na kompen paga na mbugu kambirandi wa hakaza ajobe ke modi ma alla go kamulla ke mumini na nguyen bogo isugo meni ni selanga ka jope tikai alla ma honya hina sabu halle bismillah قلنا قلنا kebirenga ginenga hagujinga okoti no dangane أعمل فيها kebirenga ango wutundini hu ay asa atwagere no woni atwade oti no dangane ango wutundini hure gedi من كل زوجين gilli ho su yugonda yagarenga اثنين ay yugonda yagaren pillo baani ken wutidi ho yugonda yagare kum pilli wutadi ho awa jidiyenga wo sikki yugodo yagara kamma asu honsu agundu ho aro akaru ho nuhu goni khallina aga worono mo be keballe alla yana ka humande nya ara gundu honsu ka huma me anone karu honsu ka huma me anone i jamanga ndari awi kitenga li kama atta yengo yorno yugo manga anno yugo yorno yagar manga kumpili worno hurendi kutengo dangini honsu awa jingo ne ko nan bugu a commencer ara huren dabari na surondi aranya bipu sikiya sanga sonu siki wureda aro nagane ado kammu age mondazi nige mondazi ha to akulu ge dazu gai haramare mu hodi awa dabanu hodi kambi honu hodi
bismillah وأهلك anna andun gonun suqana wutu awa hure gani anyaku andallimu ado himinu ga tongon tanga illa man ma ganda andun gembe سبق yanga القول ngata en sehenga wa awa wajibi awa ken kamade anyime kagumeke ado allemme ke kawa kanana kunta kentadi allemme bi gani sama ya arham ado yafizu kundi kore kebira kunta kawadi wa man anna yemmin gawtu amana kun gatongondi وما aywa allati huwa ma tongondi kabanu ya illa qalil ma ganta jamatunane sirdantan وقال ati awanuhuti اركبوا an kunna setu aywa hure kedi مجراها hure ke aywa awrundi honga Bismillah. kenni bismillah ya ومرساها asigindi honga Bismillah. kenni bismillah ya asompa bismillah agengendi awa bunenka bismillah inda kanan diga bismillah awurnu inda kanan sigi bismillah aw sigi bismillah inna rabbi adingenno kamanga ala furun kafara nanyani awa hinna nanyani kinyana gama ku mi halaki وهي allah huri ke ma gutono ko anya ga wasigintenga ati hure kenya تجري awo wurunu bihim tinnu hode serunga في موج iwo ngamedi كالجبال awo komi gidu mo gomme wurugi yendi ado koro yendi ونادى نوح kem pagatinga nu hayga gangundi ابنه iremme kan'anai وكان kendani kan'ana fi mazalin aw nuqlat ido huren naga يا بني atiya limine اركب awalli setu معنا kapoya ولا ya تكن sedi maganya مع mal kafirin kappa kafirinunga قال limmen ta dangani سآوي wajibin gewindu kappa إلى جبل katta gideya ya somni kenginge من tangana الماء awa gille jinga ngosete girigille kamma ne am gobe aw kawra ni tokono قال ahawannu ta dangani لا la asima anna tu tangandanta اليوم lengi kalle kene من أمر الله kene alla yangan kata إلا nyede من lengi tanga yenda maganta yemmembe Alahima. alla gara kempinna de okube me go hure kede alla tanga nyene kempalle ngame be gawo hure nda sikka kane وهال الموج kisi en sabu lengi kenni ke hure bane amma giri kemmo godi li ayi mura giri gille kamma ndan la li lengi kalle ke giri nda sorono de li mura giri kamma ay lengi kalle ke li giri nda sorono de imma giri kemmo godi mangame nga worono bainahuma nudo iremme kenaga وكان allati nuhuremme kenya gilli tunyanunga وقيل aywa ito kemmo godi iwa hurendi kasu tumi iya ngata munyan kote nga nokon suji nokon su munyen tanu ho honda nokon suji kasu tumi wakama masa iro hurendi rajaba tampile ibugu kasannen tammu ageme kastammi ibba kenyiro kasannen gotanga ku fande sabura honsu sumu honsu hari kambi honu benu go yimaga daba nu benu go yimaga akotanga asusum bismillah allah ka kidan sigi hinna nyime allah ramaniya atira munyen se halle mago nakamun se halle mago وقيل iti munyen dangane ya munye angen nan tonindi معك anjinga jibe ga bugandi kentoni parce que aya ngorna ko ni kane ti munyen bore kamunda guji munyen boro jindo kamun gujiji ihilira meni ala amrin qad qudra hiyu kama alla kella kutuna ngaso ken worni makane kemma kini hina ga jinsi ge mo hayra kenya koni hina oti munenda jibe ga buandi kentoni munende jinsi toni bismillah ويا سماء oti kamunga أقلئي anken kan tigiti jiri en to kundo kebilenga kamun kara jiri en to kundo
وغير kebira الماء jinna asike mo yaade hokurum bantarni munyendi qallentoni kinya munyen no jinga kebira kamungara himbe nuruti kinya hayga nya sappe jinga aro kolongo be go maka kunto o sella ngani nyake mo wa qul ya lamru kenda innu sirum palakiyen timmi hadallah واستوت hore ke hayga diga sigi على الجودي gide kamma atoni judi awo iraki jamandi aw muslitin to yendi وقيل بسم الله وقيل وقيل أيوة كي جدي الله صلى الله عليه وسلم أي يمتوك يمبنا إلى نوه هورين سول قسم رينونا وقيل كبرين أنه سرم إمنوك كسي كنت بعدا إتي حلق يو لقوم أيوة سرو دنغان الظالمين أكون كافرين ونادى نوح غانغوندي إكما الله فقال أتيان كما ربي قال ربي أتيان كما إن غيرم كنانا من أهلي كنن دنكيني أنكن قتي أنكن دنكون كسنين أنكن قال الله يدوم الحق كن تغني وأنت أنكن الله أن يعني كيتانون بوتلمون تنغا دي كبرنا يعني كيتانون بوتلمون تنغا أن يعني أتوقع ndang kitinda anyime anken tinda ndin dun konun nalli angi kisindi le men kanin dun genye de kebre aka halaki ayo kamode bismillah قال allati innahu yo innahu annatu aywa ay allemme kan ana ليس amanya min alika an dun gede an dun gebe go kisini kempede annatu aywa na atrindenya عمل kenni golle ya no kembe golle surede ba kahiri nyani nke tanda himbe ga tongondi mo ke atongondi wa hari hurendi angara khirari wa kebere nga kahiri kisiye ma kentir ndenya angenyi meti anyi millanga ndendi la tazar على الأرض من الكافرين ديارا مغبر الله تغانا تغو كاهر يمون ينكما كاهر يمين نا تغو نقمو هولو وقرنا إنه ألمك عملا وين عملا أقول يا غير صالحين هم بيسرقا يكن من كاهر كن سابودا فلا تسألني ما إنك ترني هوي ليس لك علم تواغو غمان عندغني تكن كبارين غدي إني نجي الله تعالى نوح غاجنو أن ما أن نيادي كل سو أن ما سمودنا سمودنا كم ترندنا قال نوح دي يا كما أن لا تنجنو أبانجي نوح وتنجي مندنا أن أسألك نجينا كنيا كهوي ليس علم تواغو غمان عندغني به تكن وإلا تغفر anga ma kafarin dan ke junubu ya anga min pinna gennu huna ya min al khasirin gilli kasaram donga hakira kan Allah ko musruma iga jiragi bani ibi email wala wure ila junubu nya bani inda junubu ma ta on ngange ndani email no jiragi wure anta tubini baka junubu ya Allah ko musrun jukuntandi القرى يدي لنتي الأهلية دونك غانكاو الله را كنا قران دي هونسو هلو لاري وأهلك أدان دونكونو القرى يدي نندي دونكاو بي سرنغو نهنتي دونك كينيني دينان دونكاو amma doren dunga umpa wani lemmengeni arin saranda sara aga ganne tungunda ne kibrenga aga to ko mema ma aga ma tungunda ne kibrenga aga baka mema de bani wa dunga unni me fil haqiqa kinyani
dinan dun ka kuma anya andai tan sege serebe ga kai nan ka are nyugun sikiya ken tan sege serebe ga mi sara are mu ga hitiya Allah ra kun sukrita dunke agara ke be sara iganda dina baneri Allah ra bo baka dunga ko ni atan dunge laysa min ahlik andunge kibla kiwa ko ni dinan pawaru na hakore ngai dinan ta hari damben pawaru amma wari Allah wot no daga ni aga hawa Ibrahim kenya na aga kri gilli tahanat islamino aga hawa Ibrahim kenta wajibi ni islamin su komante Ibrahim sare mo kene la ga dinam pa ben ni Ibrahim ay garo sukri ta to ma kibra nan dinan kana ngen krim pa ba kinni sunna nyai kinni islam on diga mo kasige ko ko nan dinan kana ngen na krim pa ba agandaro no kube angorno no an dinan kana nge am pa ba yani na kray basihe wa arim magunga nahana anga tukki da bate anaro no kusu angorno bidanga dinan pawa gun ha qorenge ne duna dire la gara kana ha qorenge agara hosuro kura mo be duna de la gara kana awoni hosuro da kem godi wa kenta kambe nuhu bane ado kubane sede su anga tokki do sere o sere ya dina dunge alla dunge ayaga wan kandana akrim paba am pawade wa andaron no kube lagara angurano aw husro nanda awan kanyo dello nini ango baka numa lagara comme duna mo banga buga numa bismillah eti ke birenga ya nuhu yang kabaka huren disa andu kisi adu kandai kengiri ogu tunganga ado khairi gabe awa kengwange nuhu kamma ado jama gabe kamma gilli yemmumbe kunga kapanga ado jama gabe ga wajibi ona kun daga mundi dunadi kemballe yanga ngate yo kumme mene gillo ya alimun ken torandeni hakka hati ku komponu yani ko gillihi mo den to agumi ko wi farina gonu katange malamin ya rasulullah anke mani anke ngo ketude ansiru quraish nu imay ketude ke qur'ana kanine fasbir kebirenga sabari nyani den kamma ada tora ko min nuhu qalleke anna to aqoto mo hilla garti gande alla kananu nya dangani صدق الله العظيم والله رسوله الكريم على ما قال ربنا وخالقنا ومولانا من الشاهدين يا رب تقبل منا وتقبل منا روكينا هي أركان النعتي فاتحة طبعا ركزوا قل هو الله أحد تتموا أدعو يا هادي تقمي أركان النعتي قل هو الله تتموا ركزوا أنت لا يا هادي تقمي أركان النعتي قل هو الله تتموا ركزوا أدعو يا هادي تكمي